Langmang rong pararong isi thur pakpen niplian tovar kaselampon. Hamren alongta Chris Yapong International Yoga Day Mission Pen kitalon. KCS Pen kicheng Yapong World Music Day kitalon. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kijok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Ke neli king phugachurok la pen ke kikang neli king da kikang samela mar jivan kijun pen amar kang ta medet king phukeso ta medet anta chumepik pen ke akidok akitu da kai ke chun esa non ke chun amane likela marjibon kijun pen akime ang thek chithek long la pen la sadwai ke mepi mane kisu atundu sita la sadwai chunam dun monang ne chun la sadwai kijun pen kisu medat lo ketika dogo betum ta chumun tha themani la aprang la so kisu ya thu kisu punon ni thang kisu punon la gastric la haire mo kisu anta la sadwai ki yun ben ma se medat lo ka preka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang thek long le da ma KarbiAnglongLIVE fada birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik tha. Lakhang ko ratrok Dwarbaguri MSC constituency ki parlo langmang rong pararong si thur pakpen tovar ka selam sai ke dengpon lapen mission atovar nang selam pipon vek thapusi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang EM Richard Tobia tumaphan kachuning ripo lason si rong rupulot tangte mission atovar ke dovek nangji ano tangte develop po lancho takalisi kisokyun a school college students rongarat an mission atovar dulu pulutang te kidam kiwang join muchat po lason si langmang rong phar arong kidam kiwang atovar ke akile kahing no par pi ga joksi langmang rong phar arong rong isi penama thursi ni plia pharman tovar kasila masai dengnang koklo bangso tovar rong si jongjong kasilam ponang kokela puson hello non pineapple mate parok jang phong season nang libomlo lapen parok jang phong kimia por chojor cholang long jongsi mission tovar avi pulutang te labangso parok jang phongke nahok lapu lapen labangso tovar lage 3 km mate kilometer ke thom ansi do lasinil tum rong si chiselam ponang koklopusi langmang rong phar arong arar tum nang chithan dun no labangso tovar kidam kiwang ki mission je phan KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang napen local MSc anparta education EM Richard Tobia pli nipho apharman JCB pen tovar nang selam pipon vek thapusi chuning ripon ta par chelo ri la so da ke klem an ma ga tu mi thang cross na tu mi klem lo ta si la kachirung si ni tung hendi la so chirung pon si la so pa pen si ni tung la son kene klem lo si don ni no de don ba heni la son si ni tung ki pomam si ni tung klem lo pni pa ni pi ta par chel an ho ta si pine cái thi đinh thường phán sao đồng phán tay mình chuyện này đương nhiên ham mong lại lo là gì bên này cái đam tăng xong thà cái ông nơi bên tay mình sao bao làm sao mình sao nên ra phần tây bự gì cái thi đinh thường sao đồng phán tay mình chuyện này đương tay mình cái bu ta nên thường là xong thì còn năng đó cái sự vấn đề bên tay mình thường lại đó tôi đó là gì là đắc cho long số bên này đông up to ekdom ha bot pun tara pungan tay mình lại hello chỉ là ra tôi mà nên thường cái Anglong tôi bên tay mình là gì highway sắp là xong thì Komando nang ko ti ni tum ke aka pre to war buge pon thai ta velo dam thai ta velo pon ti ni tum ke churi cholam ponan yo cholang to war ponan basi ni kadu ni cholang ni to war tame gari motor news report KarbiAnglongLIVE Hamran Rong Supialong International Yoga Day ke talon pacheton dunsi BJP Socheng Mandal Pen Patir Piponsi Executive Ame Kangni Anparta Vikshit Bharat Sankalpa Yatra Sai Kedeng Paroi Sira Plikebrapli Assam Chief Minister Pen BJP Abaha ki claim kachepadu krup atumaphan pohu kipanong kipajerpon
Bharatiya Janata Party BJP West Karbi Anglong Lakha Pli Socheng MSC constituency alo polling station Thongke Bratrok angkang pi along BJP along claim sip asongja posongja pi do an pen chingrum si ki claim ke dam tang ke pangtang ponja phan chethan chimumpo ada por phai phora chitim pen por phai ner kep an hamren samitrok rengbong home auditorium hola thengno International Yoga Day surini rangkora phok kitalona jaimeng dengdun. Yoga Day 2025 has been observed at Rengbong Home Auditorium Hall, Hamren Yoga for One Earth, One Health Athipi Pensi, Emithang Jongjung, Ok Pran ki meji aphan na pen pirthe kirai kom japhan, thing pia klim ki e ajaimek, kedeng henlo puta, MP Amar Singh Tiso pen phirang ki angno, lamthi pachini. Pache Tondunsi Honorable President Socheng Model Committee BJP Sri Lahore Singh Kro Atum Pen Patir Piponsi International Yoga Day Hamren Central Hall Sai Ali Along Mission Miat Pen Talon Dunlo La Pen Nang Chitong Dun Aluhi Sarpo Honorable MP Sri Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron KarbiAnglong Thomas Council EM Madhuram Lekhe Pen Kichenglo Socheng Along Ing Tangkri Honorable MEC Het Singh Rongphar Socheng Chairman VDC Joy Singh Kro, Fishery Board Chairman Pritom Rongpi, Hamren Municipal Board Chairman Roman Patorpen, BJP Claim Sip Kadukawe Tumpen RD Pira Petsi, Aliralon Pen Talon Ponlo. Torpen, BJP Claim Sip Kadukawe Tumpen RD Pira Petsi, Aliralon Pen Talon Ponlo. KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang Alam Chaka Tengsi Lakni Kovia Klimarong Socheng Gudali Pak Pharo KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang Alam Chaka Teng Si Lakni Kovi Aklimarong Socheng Gudali Pak Pharo Serkep Sogachili Keron Pen Kachetong Arat Do Anapan Aning Pang Sampen Kirangchi Kilik ke haidun je phanta ning pathedun Article 244A ki pachun je baha aduya hoyalong give and take policy aputhak sitame klardak pen phirang ke pen chipang no karjua hut pen than paklar tekang no halapu PGR VGR la pen lakhai si duaramla MSC constituency lo panchayat ki likibi ki pajok ji aputhak than paklar pon halapu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen nangkelo phulon gamusa kelo a hormu setami BJP along ke claim kachepadu ka bangphu bangphi aphan aman pipen pipa jerpong and kithik pon the do ola mane forest right at ega teng pon ka dog with the forest la so kithik pon do je tribal atuma bangke 2006 pen ke do tum ana bangke dolong lo no hokta PGR VGR notified forest area ka dog we ansitame dolong lo athe tribal atunke lahai notification kike aprang basa aprang amitha dim ta non tribal atum ana bangke tribal area bangke latunge 3 generation la bangso asserting wer bang chepaklang ni la ampen afisi la ke dolongi 3 generation la bangta isi generation ke sarkar bang ke hisab par late 25 years bas 75 years ke do labang so a documents abang chepaklang lo kulonte ola non tribal tamta dolong pola si chief minister pangdak sala non give and take policy long as meghalaya pan block 1 and block 2 long le bangai kipon so block 1 block 2 long le bangai itu bangai pura notified area do lasi KarbiAnglong bangke aprang notified boundary ki thik pona tengsi la swa tengsi do pon chibri la swala mangke chuhola dak silong lo itum Karbi Hemtun labang so kang tu hut sedame ilitum dak Assam chief minister da dolo lapeng lapu Meghalaya chief minister da dolo lapeng ilitum ACM sa Dr. Tuliram Ronghang da dolo ola so kang tuar ni masih chingwai lo lapeng lapu pu chepaklang et lo alam lasi Meghalaya chief minister ta lason pensi kroi pondo aprang bandri ateng pensi mane chingmunisi mate chujeng bajirta chekap pon pelo posi hesual ni rupang ke cheparai pono Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE
Vosik ni phain korai si somindar dang mirdong praksuarani mate World Music Day ke talong nalong pachiton si KCS penta KPH taralang so hempu mukrang chatai long ke talon dun. Karbi jutang song mate KJA patir PC ke chengsia phong ke talon somindar dang mirdong praksuarani ke talon pen pachiton si Karbi jutang jubaralong mirdong prakso ingchok rong do lasorani Karbi jutang long kachirap do pusi KCS to matha par 60 ke chengsia phong mirdong prakso arani talon duno pirthia dang mirdong prakso arani ke talon along pachiton dun si Karbi People's Hall taralang so long bichidu music school Aluhiaman pen kachetong dun KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Piliram Rong hangari deng pen in pupono. Labang sojay megalong pinang an Karbi lunsepo lunsepi duyodia tum tame mithang amirdong prakso chevansi rarathengno jumisen ase angtong piklang ponenti. News report KarbiAnglongLIVE. Bukatan Regional Committee Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parishad Chihek Pen AJYCP Atum Bukatan CCI Adung Mithangsa Hemalong Bisnu Prasad Rabha Phoke Batrokapong Karliarni Kachikimodun Vosik ni Pha Inkoyarni Arni Kangsam Por Phai Trok Rachiti Mapor Malong Pen AJYCP Bukatan Regional Committee Amaipu Sandip Sagya Pen Japonsi Kalitang Kolaguru Bisnu Prasad Rabha Mohoralong Milur Chikai Pondo Aduntu dhup lapen mir chebat ponsi malom sopor ing samri pen chikimo pondo. Aduntu chetong dun AJYCP CC Klembang jitu phukon bidisar horen ingti Assam Sahitya Sabha KarbiAnglong Amepu barim ingti lapen Thaneswar Nyokatum pen Kolaguru Bisnu Prasad Rabhalang Nyaka Lamo lapen Assam Aderaphan Luntomo Haihui Kitok Tekang Alam Aputhak Alam Chethan Ponunti. Lapen alang ni hello Karbi khai phan ke tok te kanglam piniarni anta ke dover lake Karbi is the first Columbus in Assam alam piniarni anta prayune dat loputa pajemi pon lason thak thaksi Bukatan AASU atum BSA auditorium holalong lapen anti corruption youth power of Assam atum tam mithang sai hemalong paman pon pusi birta longpon Bukajan penananterang KarbiAnglongLIVE. Nijang KarbiAnglong lakha troksi Kopli constituency ke parlo khironi tovar kok thomalong patumiaju APHLC asong pen thangadai ka vipin pen apran ke damnang atum karlitang Deboram rong hangla pen Rosmita Hujaya phan chikimopon Lason se PHLC Racharia Song Pen KarbiAnglong Thomas Council Kicharia Tumaphan Kithia Hutang Ka Maha Rabdun Chotke Chokche Thithia Prang se Rabdun Angjil Pen Rabdun Det Pustame Aku Cheparoka Ithurong ke Chokche Pusi Kopli constituency APHLC Klembangphu Rensing Rong Pharpen Phirangkia Thengnu Thanpon Lapen non kithilot mate non apran ke damtang tumaphan justice pivek nangji lapen dimha sawalong Rosmita Hojai apran ke dam aputhakta justice pivek nangji pusi kheroni 0 point along sodak pen hang terampon kheroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Piniada babirta ke lepansi kang ton poniklong kardo